Kat kumna kilat petai kubor per pok kari uri wilek persya ke Khalistan ubaderu General Council jongka kenhun ubala syak khang persya baca nyau beany ha ke sorkar India ia ke kenhun jong u ke belatip kum ke Sikh for Justice SFJ ugur Patwan Singh panun ula penmi biang sa sisen yang jing berngam persya ia ke India upanun ula penmi ia ke video ha ke bala UI bau penbena ia ke jing temu ban sedang ki jing yakhi benyo ia ke jing leiluj ha ki jela sabar jong ke Punjab kum ke Assam, Nagaland, Manipur, bat Kashmir, bat ban penlong Balkan ia ke Union of India ong kilat patai kubor. Ugur Patwan Singh panun ula syak penbena kumu erang ne uleno da ke India House nem Hajar Arpau namar bau la penslur ia ki kam ban persya ari. Laong baya ke nega video lasna kum ke jing kento ia ke jing penbena bala penmi da menteri berdip ikam bari jong ke Canada u David Morrison. Ha ke bau laong baka polisi jong ke Canada kalong ke Basyaiba ha ke bakarsan ia ke jinglong trairi jong ke India da ke bapen kesan ia ke jingut jong ke Won India. Ia kini ke jing keren la keren ha ke jing bishar paiba ha Ottawa kum shibenta jong ke commission jong ke Canada bantuklar ia kibari ha ke basdang jong ubanai risau. Upanun ha ketiga video ula kena ru baka jela Arunachal Pradesh jong ke India kadai ke teritori jong ke China. Kumba ukentu yo presiden ke China Xi Jinping bandawa biang ya ka menta keladai ke por ban betha ekspai China ban simbiang ya ke Arunachal Pradesh. Ha ka jing nik jingo jong menteri rang ba adu ya ke United States ugur Patwan Singh panun ula penmi ya ke video ke bakandai pau second. Kaba i kumba Ukraine persya ya Prime Minister Modi bat berngam ya kinong snong Indo-American. Ha ka video la ui belaong so bahaya lamno ya ki Indo-American jongpi sa India barok ki bala temu man beitingka ya kane ke jingilang kide ki nongbut jong ka rukom perkhat Hindu tua jong Modi. Keren persya uni unong ilam ka Sikh for Justice ugur Pat Singh panun kane kalong ke bakat kum ke kaipot na ka lat pasai kubor baper.